megalayapost.news. Confederation of Khasi Jantian Garo People Bardua Circle mentaga singi kala aisung bada wheelchair shawai rong ba bomla ya shu namar ka jingpang ka blaban hu labun snem kila airu rengkat ki marbam shaka yeng ni rong ba mat kila samru da ki blanken shiki katto ga ni ki nong snong jong ka snong kiling nagaliang kinong yalam ka FKJGP Bardua Circle ki bakan thup yaw president Dennis Nongrum general secretary Alan Donald Sopdang kila pan pa ka jingkemen habaki yo kalan banyarap yakum kini kilong yeng ki badon kam shisha ka jingyarap banagaliang jongki kila kularu banang ni shakman kalai bor kanang yai biteng banno ikijing yaram shakum kini kilong yeng shushu nakaliang kinong yalam kila kerpat ikinong song snong bala dadon kinu kijing kin batai shagid khon jong kaseng kanang bukin yo banwan ikilat kilenti banyarap yaki dakajing turelang bat kipat ba kaseng ru kala banwan ra shibun kijing kala kamtam yaki snong ki badon kam shakendong ki badang don kam shibun kilat jing yaram सूचना मतलब दिन से ये हम लोग में चल रहा है तो इसके लिए हम एनजीओ की तरफ से हम लोग FKJGP की तरफ से एक प्रोसीजर लिखाया तरफ से कुछ अवलंबन वही हम लोग तरफ से हम जितना हो सके वही मदद करने का ट्राई कर रहे हैं और हमेशा करते रहेगा जितना है नहीं dia misung kita bisa penua tahu dadaku niya kita dia kamrang susuk jaja bini kamrang dia tu nama manja kamrang pakai nama dia beda tahu dia cukup pasal ni kalau tengah ada cengara ibaha FKJGP ini kita bari dua circle kita mana cengara dal ibarat mesti musim berkuda dada ni manusia ibarat ni ibarat langsung ibarat ni ibarat langsung kamu celama ada minum mereka tahu ibarat kita tak langsung apa alamlah bimu siapa ni kita kumpul ke seluruh nangan bimu tunggu pada ngomong kau bisa di sekarang ada penuh ada bukan nak senang nangan megalayapost.news.